Hatme Süleymani gucamle diyare heyvey zara giyan didem zara berzi gucam xemle dilim bare heyvey zara giyan didem zara Rezu Slav ez beni vekek bu bistranê de ji diyar bû ve fêm kir ku xemla welat ez ev rolê kê derîme Süleymani paytaxtî Rewşenbîrî hatme Süleymani gucam lê diyare gucam çiyayeke ev bajarê hanê qedîm dîrok di pêşa wî çiyayê da hatiye lêkirin hatiye avakirin dîroka avakirin evî bajarê 1784 di serdema mîrektiya baban nane hatme Süleymani gucam lê diyare bi berzî gucam xem li dilê me bare qasî bilind haya çiyayê gucam xem li dilê me bare lê xemla welat ew bernameyek ku hemû xem û keder û êş û elem û êş û azarên dilê we belav dike îro li Silêmanî me reng û dengê vî bajarê qedîm dîrok bi bernameya xemla welat ez îro ji bo we vedguhezim de fermo. Silêmanî duyem mezintirîn bajarê Başûrê Kurdistanê ye û li ser sînorê navbera Başûr û Rojhilatê Kurdistanê dikeve. Ev bajêr di sala 1784 da di serdema İbrahîm Paşayê baban da hatiye avakirin. İbrahîm Paşa ew li ser navê bavê xwe Silêman Paşa vî bajarê bi nav kiriye. Ji sala 1922 heta 1924 wek paytexta dewleta Şeyh Mahmud Hafid bu Silêmanî. Di heman devî de Silêmanî wek melbenda Rewşenbîrî û têkoşerên Kurd tê hejmartin. Niha Silêmanî navenda wê je çand û Rewşenbîriya Başûrê Kurdistanê ye. Her bi vê sedemê jî nasnavê paytexta Rewşenbîrî ya Başûrê Kurdistanê lê hatiye kirin. Geraminal nav Silêmanî berdewam elcikî gelekî taybetim ev der cerat bêjin emnê Surakay yani emniyeta sor ji ber çi cerat bêjin emniyeta sor ji ber ku dîwarê wî cephê wî derva sor cerat bêjin emnî Surakay yani ciyekî sor emniyeta sor servîsa sor ev der kê dere ev der di serdema Seddam Hüseyin rejime basta hatiye avakirin navendekî emnî û istihbaratê bû bi hezaran Kurd di vir da dihatin girtin û dihatin îşkence kirin lê bi raperîna Herêma Kurdistanê di 1991 da wate di 8 meha adara 1991 da xelkê Silêmanî êrişê vira dikin vira ji destê Baişê rizgar dikin ji ber wî jî ev navendekî pişta 1994 da ji bo muzexxane veguhesina ji bo muzexxaneyê biryar tê dayîn ji ew roşûn da jî ev der weke muzexxane di xizmeta xelkê de dema em ê niha bigerin bibînin ku di wî serdemê da rewşa ki çawa hebiye kê hatin vir çawa hatin îşkence kirin bi rastî şûnekî zor mühim e di mejûyê em bêjin xelkê Herêma Kurdistanê da ku ev muzexxane li ser zêdetirî 17,000 donum ert an hatiye dirûstkirin ku berê navendekî emnî bû. Ev işkencexaneya Seddam bûye yani kesekî girtî wa hûn dibînin sê leşkerên Biasê Kurdekî girtine û bi vî rengî işkence dikin ev jî temsîliyeta wê rojê ye.
مزخانه امن سرکا یک جین هری بالکشی اف جور یعنی وقت اودیا جنوساید یا انفالیت مشابه نیجا هون دیوار دبینن دیوار پرچه نینی که هنم اینی که هنم یعنی جب دبو که سرحده هم بیشن لوی دیوار لوی اودیا هنی 182,000 پرچه اینک دیوار هات نخستن اف ده معناه که او 182,000 کردن که دستپی که انفال حتی حلب چیده جان خوشدستانه اف پرچه عینی وان تمثیل دکن دیسال توانی وی اودهانیجی لگل وی 4,500 آمپولی پیچوکنه او آمپولی پیچوکشی سمبول رمزا او گنده که سردما انفال دا حتنا خراب کردن یعنی حتنا شیطانده رببریم زخانه ام نه سرکا و برز اکو غریب لگل من اجوید خوازم یک سر بپرسم از بنید حافظه کولکتیف مجوی کردن هرم کردستان دا گرینگی افشون چیه تو کاریش بوم بحث بکی کردکی امن سورکا با خوی که ثابت موزخانه کو ناومان ناوا موزخانه اجتماعی امن سورکا لم موزخانه ام برخودان و کارسات و همو او مرگساتانی که بسر ملتکمان هاتوا لێرە بیپارێزین و وەکو مێژوویەک بتوانین بیدەینەوە بە نەوەکانی داهاتوومان و لە یادەوەری ئەوانیشە ئەمە جێگیر بکرێت و بزانن ئەم ڕۆژە چۆن دروست بووە و چۆن ئێمە بەرخۆدانمان کردووە و ئەو هەموو شەهیدەی کە داومانە لە پێناوی ئازادی ئەم وڵاتەیە لێرە لە ئەمنە سوورەکە ببینن و ئەمنە سوورەکە ببینن کە چ ناوەندێکی سەرکوتکاری بووە لەو ڕۆژگارەیە کە چۆن ڕژێمی ڕووخاوی بەعس بە هەموو شێوەیەک هەوڵی داوە کە ئێمە بسڕێتەوە نەک هەر قەتڵ عاممان بکە هەوڵی داوە کە کەلتورەکەشمان بسڕێتەوە. از نهال حوشا مزگفتا گوره یا سلیمانی مک و مزنترین کونترین مزگفتا سلیمانی اف مزگفته 1784 دا تی آواکرین جالی که و جالی ابراهیم پاشای بابانی و تی آواکرین لورا مالبات بابانی همان دمی دا آواکرین سلیمانی بخوانه جی اف مزگفتا انا مزنجد 1784 دا تی آواکرین او سردما بابانیان دا ناو باجر سلیمانیه ناو باب ابراهیم پاشای بابانی سلیمان بویش بروی ناو باجر جی بویه سلیمانی او مزگفت کوی یکم مجا اینه لسلیمانی الوی مزگفت هاتیه کرن دیسال لگل وی لگور آگاهیان او مزگفت تاکه مزگفت کو منارله یا سلیمانی جی او مزگفت تایبەتمەندی وی مزگفت جی گله کی مزنه ناونده کی اولیه جی بو سلیمانی گله کی گرینگ روزانه تماشاوان نجال ورا 800 کس روز 1000 کس تن خوارن دخون خوارنا وان جیج علیه خو بخش و پرت توپ کردن خوارن ته چکرن روزانه 800 کس حتی 1000 کس تن لوی مزگفت هانه خوارن دخون تماشاوان نجال ناو مزگفت گوره یا سلیمانی چندین لجی جدا جدا قبر هنه یعنی بگیشتی تواهیم کارن بیشن 35 قبر هنه نهازه و به هر نورا جوره که اوده که لورجی دنویس حاجی کک احمدی شیخ سلیمانی یکش ناو وی مزگفت جی ناو ویه یعنی شخنجی ناو مزگفت گوره و ناو ویجی وی مزگفت هاتیه کرن جبر چه جبر کو دوام مدرس بیه شیخی کی نافدار بیه عالمه کی نافدار بیه یکش ناو وی مزگفت جی ناو ویه دسرده موی دا یعنی به پالپشتی وان به پشتوانی وان هاتیه درست کرن لور سه هفت قبر هنه تماشاوان هجا یک اف قبر هانه آنها کو دست ملی یا قبر حاج احمد شیخ سلیمانی اویویه اف قبر دویم و
جوانك الفرال بردعاتك جرى فتحت خونه قبر شيخ محمود برزنجي انگو قرال یکم یه کردستان انگو شیخ محمود حفیظ شیم کان جرا بیجن اف قبر سیم جی تماشاوان نجا شیخ عبداللطیف کوری شیخ محمود حفیظ یانجی شیخ محمود برزنجی و تلویزیون هن الویو دای هنی سه هف قبر هنه که روزانه به هزاران کستین و برا سردان آوردکن دعا دکن و دعا دخونن لسليماني البرمزجفتا جورمه الفرا خصوصيتك جوانا جهية اختيار جهية مزنا جه مرحبا ماموت شوي كاتز بيته ها آورد لفر چتكن اف تزبيا وهاد رجمن هر وصفين ذكركو جوان جي مير جي مزن جي بچوك جي پي وردا دشن لي اف چوا keçkin جوان ye خما گوهاری وان هنه زیرو بازنی وان هنه جوان سلیمانی جی یعنی به تایبت هرما کردستانی بگیشتی ویاج بو جوان کاریه یعنی به معنی خوشکبونی جوانی به کارتینن بچه به قاتو لباس کردی وکه مامو ایدی جوان نینه تو جوانی یا نه جوانی هی جوان اساتم كدري او ها دمنا نده ودمينم كو جياكي فرق على بالخ للديوارا وين هنا وخلق نمشتنا يه روزنامه دخونا يه طاوله دليزه يه دامه دليزه اف كدري اف شيخانه شعبه تماشاوان نيجا بچكشي برداوري بنابي وسطا شريف كسكي كو اهل سليماني بيه بحضر وناسد بینجیان دا چایخانه کیوی پچوکه چای اجاقیه کیوی پچوک بشرم مزن که همی او روزنامه وی سردم درده چایخانه خود دده مشترین خوا و او در بوی شکلی بوی الجیه کی چاندی هنری kültürü dedi serdem Osmanlı'da da kıraatxane hem kıraatxane ne ucun kuva keyro teda listekte listinciye kendine bun ji hüneri bun juvi serdem hatta roja iro لبرای کو هاتنه ونه وان لدیوارا هاتنه نقشاندن جه کی گلک مشهوره کی هاتیه برا کی نه هاتیه اجوارا بحث کم اونجی گل دیمنن بی چایخانه هجا او ببینن شرکو بیکس حتی روزا کوی بمرجی بخوا هاتیه برا ماموسته گوران پیرمیر باوی شرکو تها بیکس ابراهیم احمد کامران مکوری عبدالله جوهر حسین عارف Dilşat Merivani, Şerzat Hasan, ahiri Hasan Zirek u gellek hünermendin ku nave wan hanay giranme u hatun elbi çayxana hani u demi xwat derbas kene ceki gelek xoşe. Ez beni xwadiye bir çayxane wasta şerif 1908 و یکم دا جان خوش دست دا رحمت که وفات که پیشی که وفات که اف جی پنج کره وی رادوینه جوان کره وی یک نهال وره از بچم جم او لگل وی توزه که خبر دن چا مجی حاضر و خوش تشنا که برار نیست صافی دست خوش بید وستا شریف وکه میگفت 8 یکی در رحمت که کره وی هری مزن خاله بکر لگل منه کره ویدن هیوایه کره ویدن جماله کره ویدن جلاله کره ویدن مجبیر کرد بکر جلال جمال هیوا عمر بكر عمر ايوه جلال جمال bu penç ابين şfa penç havun bu her penç bira şiriki hevet هل بله bir şiriki hevet شريك بله şu fark هيك فرق ماني اما ماشي. اما بيج بلاي الاخوه بجابي فرق مانيه انت من بلا قوري انا هالشي بلد اول مكتبك باشه زور سپاس دست تبرمسın ممنوني تحسابي inşallah ما في اوجك ممنوني بكيف استرشاو دورتها كدقاقه Geverdi destimi dayı. Ez hatım
نافدارترین حلواجی سلیمانی وی کارگاه هانا خوش کجرات بیشن حلواجی تفیق اوجی لگل منه مدید وال جی خالشونا خواه گورا دفروشه من مراح کروا گوراج بو چنه هلبت از حناکا دکم اف نکورم روایت و آیت وسط بیشین کود سردم حضرت موسی دا حضرت موسی لگل 600,000 اسرائیلیان جبر ظلم فرعون دراول لگو روایت کی 40 شب لگو روایت کی 40 سال جبر کو خوارن و خوراک وان دیک دچه خواده د سر وان دا د جورن نعمت بارینه یک شیرا دبین سوا یک شید بیشن من نایان جی مانا اف کفره د دست مدا از بینی هن لگور کریستیانان او دبیشن من ام دبیشن مان لهنک دوار آجی دبیشن گزو یک شن نافدارترین شیرانی سلیمانی و لور تی چیکرن تی هل براندن به چه ستایلی از ایج حلواجی نافدار ی سلیمانی جمع مست تفیق بپرسم از حالم بخیر بیا بحثا وی شیرانی هانه وکه کورد دستم دا خویت که چیرو کوی ما مستفق وزش بومه د سوره بقره د آیت 5 هفتمین داجی بحثی بله. وی تکرن اف چی از بری ئەوە گەزۆیە ورد تو کرمانجی ام کرد بین گزو بەڵێ گەزۆیە گەزۆ کچێ هەر لە کوردەواریە هەر گەزۆیە گزو تی چاندن لە گزو کۆنەوە لە دباره با و باپیرە باسی بله. گەزۆ کراوە گەزۆیە گەزۆ لە دوای باران باران بڕان کە باران نامێنێ لە ناو چەشا خاویەکانە یێتە خوارەوە تەنانەت لە شاری سلەیمانیشە هەتا ئەچێتەوە ناوچەی بانە گەزۆ ئەبارێ وە ساڵانە جوتیارەکان کۆیەکەنەوانێ ئەیهێنن بۆ ئێمەیکەنە ناوچیسەوە گەزۆ کە ئەبارەیە خۆی وەکو شەکرێکی زۆر ورد وایە شەکری کریستاڵی پێ ئەڵێن ئەدرەوشێتەوانێ معجزەیەکی خواییە کە کیجان مانگی دباره از بینی بە زۆری لە دوای مانگی پێنج لە پێنجەوە ئیتر قابلی گەزۆ بە ئەبارێ هەتا مانگی هەشت و حەجاری وایە حەوت هەشت ئەبارێ ji Süleymaniyê ra temaşavanê Necatbêjin paytextê rewşenbîriyê bo çi sedemên girîng hene yanî çendîn hunermend û nivîskar û şair û çi bêjim wêjekar û sînemager û şanoger yê nivîsê û ji Süleymanî derketine ji ber wî dibêjin navenda rewşenbîriyê ez li parkekî me jê re dibêjim baxê giştî li vir hemû navdar û ew kesên پیشنگیا وجه سینمای هلبست شعری کرنه پیکر وان لورا هاتنه درست کرنه البر هیکل یلماز güney hatın bu numune lvera heykele kidin heye yekiye beli ev helbestkarên navdar yê nalî ev peyker ewiye livera durustkirine ji bo ku xelkên Silêmaniyan jî geştyarê ku tên vira binasin ka di dîroka Kurda da kê hebûne kê tunebûne tiştekî gelekî baş e parkekî pir mezin e yanî hal Kurdê Îranê hayê Tirkiye hayê Iraqê hayê Sûriyeyê kê jan navdarlı kê derê hebe peykerê wan li vira durustkirine dîrokê lêxistine ev jî yê mehwî ye temaşevanê neca yek ji mezintirînan bêjin helbestkarê Kurd yê Silêmanî mehwî peykerê li were dîsa li derehanê gelek peyker hene yani hûn dema ku hatin ketin navî parkê hûnê ew kesên navdarê Kurd garibin li vira bimînin ji bo mecbûrî kolektif çêbe ji bo ku zarok û ciwan dîroka xwezanî bin ev gelekî giring li vir dîsa peykerê kê heye Mela Ahmedê Xanî temaşevanên hêja Xwedê rehma xwe lêke yek ji mutasavvifê mezin yê Kurda bû û peykerê wî jî li wir kirine yanî wisa kirine ku tiştekî wisa çê kirine ku Kurdên li her perçeyekî baştir zanibin hevdû nas bikin hin şûnekî geştiyarî ye hin jî şûnekî li vî rengiyê dîsa li vira wa peykerekî dinê heye ez berê xwe bidimê ev ke hûn zanin ev Şerefxanê Betlîsiye peykera wî hema di derzayê parkê re hûn çawa ketin hundir hûn dibînin bi vî rêzê heta dawî ew mezin û ew navdarên Kurd peykerê wan hatine çêkirin. Li
li Silêmanî şeqa mewjê dibêjin lê caddeke navê wî Saholeka ye. Caddeya Saholeka, Saholek yani çi elvir ama almelê min rastî alvira berê fabrikayekê bêj ber ku havîn alvira pir germ e bûz û ceme de çê dikir û bu wî maneyê navê vira jî bûye Saholeka. Îcar ku bu êvar tav Qulibî hema ev caddeya hanê ji serî heta serî belkî dirêjeya kilometrek û nîv e berdewam xelk, ciwan, pîr, kalepîr, kalemêr her kesekî dertê vê sûka hanê tên li vira xwarina xwe dixwin. Çanda xwarina fast food li Herêma Kurdistanê gelek pêşketiye. Yani ew çanda xwarina Kurdî ya ku têkelî çanda xwarina Ermeniyan e ya Cûhiyan e ya Tirkan e ya Ereban e ya Farisan e û li vira piştî sed sala em bêjin bîstemîn ji xwara reng û dengekî nû ava kiriye wî reng û dengê nû em li vira dikarin peyda bikin. Ev xwazim bizvarin piş vira silavekî deme wan qewet beş tera bira. Rızk û nesîbê te zêde bit inşallah. Navê te çi ye? من نام كاروان Karwan. Karî ji min re lefeyekî çêkî? صمنا خويانا Na wele nanê ew ê pantun e. بس اما انا كمان Belê ez benî spasiya karwan û şalaw dikim. Şalaw. Rêya we ev Silêmanî ket. Bu êvar. Hûn birçî bûn. Hûn bixwazin zikê xwe têr bikin hûn dikarin. Wal vira malbatê merhaba mamoste. قربان عزیزم Şewayt başî tu hûn ji Îranê hatine? آره ایران Hiç ser çabaş. Kê der Îranê? قصر شیرین Qasrî کرمانشاه Tu ji kê derê? Tu ji qasrî Şîrînî? کرمانشاه Kermanşah. Farisi. بله. Silêmanî çawa, bajarkî çawa, şarî çawa Silêman. دلنشینه زیباست قشنگه خیلی عالیه خوشه باشه. مردم مهمان نوازه والا Çi şol dikil İranê te çi kare dil İranê çi iş dikil? معلمم Malimi? آره Malimi Zankoyê dibistanê. زانکو ماموزای زنکویا Tamam baş. Silêmanî bajarekî xweş e. بله بله فره Zor zor spas.